titukaza tu umusaruro mwiza w'amaraso y'abapfuye ngo turangira ngo abasigizwe nayo maraso bapfe nabi tubareba uko muri umusaruro w'abapfuye sibyo muri umusaruro w'amaraso yamenetse hariya dusangire n'abano bana izi mfubyi ntizikaturire nabi ngo n'abapfuye bicuza icyatumye batuvutsemo ab'imitwaro 5 okay kazabe bishop niwe naze tuvugana na twembi nimbara dutanga amafaranga kubishurira igihe n'igihembo cyangwa n'umwaka tuyatange twese hano nimbara tubone gutarama jewe nzabaheza amadolari 400 naje ndamacinga nawazatanga 400 niyo ni 800 kandi 800 na maganda ngahe okay kugira ngo tworoshe ibintu kubera impamvu z'ibintu birimo pasteri urakoze cyane ntago shaka wicarira ndabizi ko ugira byinshi gusa koze kubera ko nshigikira reka nsabe abantu umuntu ufite abantu bafite imitwaro 5 twishuriza imfubyi zibangaha 5 batambuke hano imbere hano imitwaro 5 mutambuke hano abantu Imana yagiriye neza bakeneye gukora kugira ngo kubera ko ari abanyamurenge bakeneye gufasha abanyamurenge ibyo ubukristo mubireke ukeneye gufasha abanyamurenge imitwaro 5 mutambuke hano bamenyere ko azababwira ngo bakeneye gufasha Imana ni gufasha abanyamurenge bene wanyu bavutsemo hatambuka abantu umuntu twandikira muri iki gihugu irahari kandi bohindura byinshi bahawe umwanya rero nje ndi umuntu muto cyane dufite abasore bariko badukorera imirimo myiza ariko tumaze kumva aya magambo yose tumaze kubona Michel yicaye hano turi kumwe nawe akoreka gutya ko muratekereza ngo niki gigomba gukorwa tutubatsi iwacu tuzubaka iwabandi tuvuga ngo turubatse aya mazu twubaka hano ntafite amapine ntaho tuzayatwara n'abandi bazayabamo kandi umunsi wacu hazaboneka aya mazu azamera nk'ibitunda tuzaza tubabwira ngo ayo mufite ariyo muduha nabo nibamara kubibona bareke kuyagura nimugire twubaka iwacu kandi kubaka ntibisaba imbaraga nyinshi yababwiye strategy zuko twese abagabo twoza turara twubaka inzu bugaca ituwemo turabyumvikana turara twubaka inzu bugaca iyo nzu igize gute ituwemo haba n'abapfakazi bari hano imbarara abagabo bari hano tuvuze ngo tuza tububakira inzu buce ejo bayiraremo byoshoboka twoza twubakira umwe mu cyumweru kimwe bigakunda ntabwo ari amafaranga menshi imfuzi nta mfuzi n'imwe yakagombye kuba itariko yiga gusa abantu barimo kubwirwa ibibareba bakareba hirya ndagushimira bwana Alex kuba waratekereje cyane si ugupfa kumva gusa si ugupfa kandi no gutegera gusa udakoze ibintu wumvise bizakugira umumaro rero ndagira ngo ngarukira ahangaha nabonye bavuzaga abantu benshi baza kuvuga ariko nje icyo nababwira no kubashishikariza ngo muhaguruke twubake iwacu nje ndi umuganga
imyaka 8 abagore babyara nta materiyere zo kubabyaza zihari. Abagabo barahangaha n'abagore barahangaha mukumva ko ari ibintu bisanzwe. Muri iki kinyejana amazu agasenywa agashira, ambargo zikabazunguruka ngo ntiyagire icinjira ntihagire n'igisohoka, tukumva ko ari ibisanzwe. Ni byiza ko duhaguruka twebwe twese, kandi ukamenya ko nta wundi uzatwubakira, amaboko yacu niyo azatwubakira, abana bacu ni mwebwe muzatwubakira. Imana ibagire neza abashoboye kuza mu kumva aya magambo. Ariko nongere mbasabe, Michel mfite umukiza, urakenewe cyane muri iki gihe. Utanga umwanya niba gusaba aba bantu ngo buboneka, duhindure strategy, turebe ibyakorwa, tubikore nibura muri iki cyumweru habe ikindi kintu kinini cyahuza abantu, kongera kandi ukaganira. Murakoze, Imana ibaheze umugisha mwinshi. Haleluya. Bwana asifiwe. Uyu munsi ni mwiza kuko twabonye mu masomo akwira igihe turimo. Byukuri uyu mugabo Imana imuha umugisha wogira umutwaro w'ubwoko. We wumvishe ibyo yavuze, ntiwibwire ngo wabyiga ngo bishire mu mutwe wawe, ahubwo nawe wogira uko nawe ufite mu bwenge bwawe. Ibi bintu ntibyavuye mu kuja mu ishuri, byavuye mu mutima wo gukunda ubwoko. No kuvuga ngo byatubwiye nibyo azarara amatekereza, nibyo azagira umutwaro imbere y'ibindi. Kandi gukora suko ufite byinshi biruta iby'abandi. Ndababwiza ukuri, aha dutuye turaziranye. Bamwasa kubona umutumba wanje ati ni umukiri, ariko ibyo mfite mbayeho mu Imana nyine intujeho. Nagize uyu mugambi ndetse byanditse muri Bibiliya yanje. Yo bahari habonetse umwana ngo muhite kagereza Bibiliya yanje, murebe ko nanditsemo. Naranditse ndavuga ngo nzategura igiterane cya fundraising y'ubwoko. Ngeze aho mbona ibihe ko baragenda bihinduka bibyara ibindi. Ariko uyu munsi cyo giterane cyabaye, ndavuga ibyo nahize mu gitabo nanditsemo. Yaba hari habonetse umwana ngo mutume ngo pasiteri ariko arahimba ibintu hano, ngo yirukwanga aje kundana Bibiliya yanje nyibashira imbere mu gisome, kandi ndavuga kuri imbere y'Imana mu ijuru yampamagaye. Uwo munsi byambereyo kandi turi hano ngira umugambi, ndavuga ngo muri byo mu mugambi nagize, njewe ni icyo kitandi bakiramutse kibaye nzatanga miliyoni. Amaturo ntanga mu buryo bw'itorero mu by'umwuka sinza mvuga, ari gitumye mvuze nukura ngo twese dukanguke ko twabyigishijwe. Nkunda ubwoko bwacu. Ndibuka tugeza hari umunsi umwe nababaye ngeze muri Mbarara. Reka bivuge nuko ariko nakubireka. Twagize ibyago dufusha umwana hano, yagize impanuka. Bamara kuba gutyo, noneho dushaka uburyo bwo kumujyana kujya kumushingura. Tukodesha akamodoka kamwe gatwara abantu, hanyuma tubura ijana umurambo. Bamara kubura ijana umurambo, barabe ngo gatumushire muri karito tubishire hejuru kumuzigo. Uwo munsi narabaye umutima wanjye urabyimbye. Ndavuga ngo mu bushobozi mfite nkihagaze, nimukure uriya muntu mureke gukora ibyo ngibyo, mureke tumushire mu cyubahiro, tumushire mu cyubahiro n'umunyamurenge. Nagiye gufata amafaranga yanjye nari mfite, ubushobozi bwose nari mfite, nyishura akamodoka kamutwara. Uri umuhamya cyama. None kubabwira gutyo, kubabwira ko ndusha abandi shaka. Ariko nawe utekereje iruta iryo nakoze, nico nategeza gukora, uzayikore. Jewe nzashaka miliyoni
mu giterane nari nteguye nzayishaka kandi nzabikora. ntabwo natambutse mu b'imitwaro 5. Gahunda twebwe twihaye nuko tuzatwishurira umwana buri gihembwe. No kuvuga ngo komite aba chairman mitualite n'abagwanashaka nibamara guselectinga abana bazafashwa bazaduha umwana umwe tumwishurire. Ungwe ugwambara service bari abana banyu bakora akazi tubashakira akazi mukaba amafaranga ukagira ngiye kuzamba kata kugira ngo ayo mafaranga ajye gufasha imfubyi. Sibyo? Yeah. Arakoze cyane ab'imitwaro 5 barangije kandi arakoze president. Dutuze dutuze buriya Amerika nico gihugu ca mbere gikize ku isi, ni naco kirimo abagabo bakomeye ku isi, ni naco gihugu gikomeye ku isi, ariko gikomejwe n'iki? Leta ya Amerika izigendera ku ijambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo uzosabira Israel umugisha nzabumuheza umugisha. Niyo principe iri muri constitution ya Amerika, nico kiragantego Amerika igendera muri vision yabo. Swiss, ubu Swiss nibwo bamwe banke mondiale y'isi, ubu Swiss nibwo bubikiye isi mafaranga, bwahawe ico cizere cyo kubika ifaranga kubera iki? Igihe cy'umwami witwa Zwingli ari umwami mu Swiss yavuze ko umukozi wese muri leta ibo ntabwo muri Swiss bazatanga igice 10 mu ikanisa, wowe uzuhembwa ifaranga zawe ukaza akaba ari wohereza igice 10 mu ikanisa rya usengeramo. Donc nta ibo uzuhembwa igice 10 ku kazi bagahita bagikuraho mbere yuko ufata umushahara wawe bakacyoreza mu ikanisa. Niyo mpamvu isi yabahaye icizere cyo kubikira isi, baravuga ngo kubera kuko mwabaye abizegwa ku mutungo w'ijuru muzanabikira isi amafaranga. Burya gukira si ukubaho udafite ico ukenye, gukira ni ukunyurwa n'ico ufite, kandi gukena si ukubaho ufite ico ushaka, gukena ni ukutanyurwa n'ico ufite. Turi kumwe namwe? Kena abantu b'imitwaro 4 batambukana imbere, twari turi kuri 5, ab'imitwaro 4 mutambuke. Ab'imitwaro 4 mutambuke hano, imitwaro 4 ibihumbi 40 by'ahano. Ndabategereje imitwaro 4. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ntabwo mvuga ibyo abandi bavuze, nta nibyo nabona wavuga undi mutatavuze. Ndashimira uyu muryango uyobowe na Alex, mureke dukubitira Alex amashi. Icya kabiri, ntabwo turi hano kwizihiza tudakora, mu ntego z'iki gikorwa no gukora. Ngewe aba bana narabafashije nje nyine ukwezi kwa 6 gitarana gikoreye kwa Bishop Enok, abana 40 narabafashije njewe. Uyu munsi wa none ndi kuja gufasha abantu bakamanyura. Jewe mfasha abapfakazi mu babyeyi bagize aba bana, nzagura igitenge nimba Alex azuzakire bicangwe pasiteri. Koze ab'imitwaro 4 mwabuze, ab'imitwaro 3 uri mutambuke. Imitwaro 3 uko mu mutima y'abantu imitwaro 3 yabaye igitangaza. Na testings ibyo barimo gucamo maze ukwezi n'aba bagabo ko ari 2 tujya amasaa 7 twisobanura. Ejo bundi ni kwa 5 hajya, yes, najyanye saa 8. Icyo tugamije ni ukugira ngo dufashe ubwoko. Icyo dusaba nuko, icyo dushaka nuko ubwoko bwacu bukomeza bukagira agaciro. Mike ndagushimiye. Kandi ibyo Bishop avuze rwose nibitanashoboka muri iyi trip urimo, ugenda uzangira udutegurire indi trip. Chairman azongere adutegurire na Bishop ahari, duhamagare. Actually biri muri gahunda. Iyi meet young generation ntabwo izarangira hano. N'ubushize turi Kampala, president wacu wa gakondo
Gakunzi yarabinsabye kugira ngo bigende bigere mu gihugu cyose, kandi tuzabigeraho kuko dufite abagabo babihagurukiye. Tugiye mu gikorwa gitoya ariko gifite agaciro. Ubushize twakoze ikintu gikomeye. Ubushize twabashije gufasha abana 15, ubushobozi bukeya ariko kandi bufite akamaro. Abana 10, imiryango 15. Ndibwira ko abari batwitabye kuri Bible bari nk'iki gice gusa, nko guhera ara kuri nige na guke, ariko bashobora gufasha imiryango 15 kugira ngo abana bashobore gusubira ku ishuri. Hari igihango dufite, hari umurage dufite yuko umwana ufite umubyeyi wese wamenye amaraso kugira ngo twitwe abanyamurenge atagomba kuzandagara. Uwo ni umurage afande yadusigiye. Tubiretse twaba dutatiye igihango gikomeye. Icyo tugiye gukora twebwe ntabwo ari bya bindi ngo nzakora icyo utazakora, no. Ukore gitoya, ugure ikayi imwe, ugure ikaramu, ugure utange minerivare, ariko ubikuye ku mutima kandi ubisohoze. Hari umumama waje kundeba arimo kurira anshimira, ni wowe, haguruka. Ntabwo nari muzi, twari turi kumwe na chairman hano, araza nshaka, nanjye ntabwo bishoboye ko nanjye ataranze, ashimira ku kantu gato twari twakoze. Mureke twihe agaciro, mureke twubake izina ryacu, kandi biturimo bizarangira, kubera yuko ubushize nabwiye Mike amaze kuvuga ngo bari bajyanye za paracetamol n'utundi mu minembwe, avuga ijambo yuko bimeze nk'imbombo. Abanyamurenge batagomba kurangara kuko ibyabaye bimeze nk'imbombo, kuko umushiti ntiyakuzanira imbombo ngo ureke gucumbira abana ngo umushiti yabazaniye imbombo. Ndamwandikira ndamubwira ngo ntacyo tuzaba kuko dufite abagabo bameze nkawe, nta na kimwe. So ni ibyo ngibyo, kandi mwihangane, haracariho ibintu byinshi. Haracariho session y'umuco igiye gucaho, haracariho n'igitaramo pastor ari buze kuyobora akadusengesha, tugasengera igihugu cyacu. Ahasigaye Mike ndagushimiye. Bishop Enok, meet young generation y'ubutaha, nuzaburi hano tuzagutumira kugira ngo tuguhe umwanya uhagije. Kandi dutumiye Mike, iki kibazo ibyo twari turimo duhanganye nabyo byatumye meet young generation iba ubukombe, yageze ku rundi rwego, ku rundi rwego mwebwe mudashobora kumva ntavugira aha ngaha. So ibyo dukora turabizi, ibyo dukora ni uguharanira yuko umwana w'umunyamurenge cyangwa se umunyamurenge abaho, kandi uru rugamba tuzarutsinda. Turutsinda niki? Bambwiye ko hari abana b'imfubyi mufite hano, ni bangahe?